سورة الروم آية فلو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه تنسويه هجرية باكلي أني كمناني أني بيناني أني وورو شهر ربيع الآخر من هجرة سانكالوناني نا بيسوني وطاني دورونا دي بيسوني ومغاني دورونا ميلادي نصارو كجاتي بافولا أني مغاني ناني سانكالوتانا بيسوني ومغاني شيغيناي mbe dawda bu masjid ar-rajja ambo kono tafsir suratu rum wa hiya makkiyah ninye suratu rum akat tafsir damina toye sura injigina kachiden to makka sigidela wa ya sura ma hijra ke kata madina. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ni sura amba kalanda minani ala katogon mambe arrahman nema yuru walen tigide alaye rahmani ala togode ala kamman kutudo arrahim nema la se bagade alaye akajjo mu'minuna yawmal qiyamah. harafu min fule sura kunnate huruful al-munqata'a kuma kera nunun ka suratul baqara daminala. qul baturum urumigan kawu she kera urumigan kawma fi adna al-ard ukadugu kolo yoro min kasuru farasima farashin kaw shera urumigan kawma ko dugu kolo mina urumigan kawula uyumina ula wa hum min ba'di qalbihim me urumigan kaw farashigan kaw kelen ko fe kashe urumigan kawma urumigan kaw fana farashi sheren ko fi umma sayaqlubuna meu ufana bena farashigan kaw ufana bena she umma
min fule ninye tawshikalaw konni sababu nuzuli ye munye faras ani urum ciden tilela jamana bafula min tumbe jinya kono ni fade nyabu ni nyogonche nubu dusuni ko da nyogona waye faras ani urumide faras sisa ulu de irani wode faras ye sisa urumi waye itali wode itali do ba fo Rome itali famfera ulu de urumia tariku tigu doko ay repu bede urumia farsi waye Iran sisa waye Irani de nununde tunye jamana bafulay nukele tumbunu nyogonche cidentilala me furse nunu farsi ganka nunu ulu ye boli batola wude urume ulu ye nasara wude kitabe dunke de ulu ye tumamu ukelela farsi ganka usera urume ganka uma makka musiriku ni sonjara parce que farsi ganka ye boli batola wude comme makkan kafiru ye boli batola ye chokome nu nyogona boli batola ganyara uni sonjara naye o ya soro mu'minu be makka unana mu'minu makka waso ula ko an kan mugo farisi ganka fule ka she urumi ganka uma parce que urumi ganka fana kafiru de ufula beyede me urumi ganka fana ni islamu ka suru ka teme farisi ganka ka parce que ulu kitabe dunka we ulu fana de ni islamu ka suru silamu fana tumba fe urumi ganka fana de ka ganye farasika tuman farasi de se soruka makka musrikun na silamu ma ko unisonjera ko wala an kamo usera akamo ma Abubakar Siddiq taro o fo cidanye ko musrikun kafiru yen nin fawlu yede ciden ko Abubakar ma ifana kata fuye ko dombena urumi gankaw fana be she farasi gankaw ma to fuye ko urumi gankaw bena yelema uka Abubakar tara o fo uye ube bun qalaf ko Abubakar ma ako teke Abubakar ko abekede awa kwanka murahana ke we munye juwe mana do ba fo pariye ankake ni urumi gankaw shera farasi gankaw manni hakke ni urumi gankaw shera farasi gankaw manne be ni hakke sara ni farasi gankaw fana de shera urumi gankaw ma mayele mu ka ibe ni hakke sara Abubakar ko Abubakar ko san saba ube bun qalf ko date juma ko san saba urumi gankaw bena she farsi gankaw ma Abubakar Siddiq tara fo cidanye ko ale ko urumi gankaw bena she farsi gankaw ma san saba kono ciden ko itumba ke sanduru nyogonay kata sangulon fulama ta do faradatika Abubakar Siddiq nana ko anu bebun khalafi benna ko ini mesarada ko man ni misade me do de ka faradatika mbe do fara worika do be fara worika antu nye wori sarata min fonka do fara ka do ka faradatika bebun khalfu sonna oma do fara la datika do fara la wori fanaka parce que bidi sinina min bena fo ate jigi san saba koro ate teme santan fanama bidi yede san konon to ka jigi ate jigi san saba koro ate teme santan fanama bidi ode jate kera oka Abubakar ye femmin faradati ka Abubakar ta de kera sawabai me abeke wakati ma yasuru ibn bunun khalfu sara wori min fora aminana ka ce ta bagawma bagawi ba na ti chokomi me min fulen ni juwe min fulen ni ube pariye min fulen ni Abubakar ni ube bunun khalfu ni nyogonche imamu na bagawa ba fo ka je ya ninkera de sani ninjuwe suku ka haramu ya
murahanatu sana ka haramu ya den ninkera me ko fe ciden ka hadisan nana fingo fe nyetilon kene nin ko sugude ka pariye ke ka nyogonda puru ni mugo min ta kera ciya inan na folota ciden ya haramu ya fo fen saba nyamewu sowu binye kala fini minye ibn qayyim al-jawzi uluna na doni masailaw faraka nyogonda beta odela hadisawun nyogonda ni qur'ana ayawu nyogonda abe daga nyogonda ka kenuna sarakata me na bora wala ate daga nyogonda shika kenni jiya ko ni tilonke ni sarabeda abubakar ni tamin fulani nyen ni tusherade nin kera de sana ka tuse doko urumi sera ewa urumi sera farsigan kauma ko abena badri kele ngati doko ay sulhul hudebe ya wakati koy kera odela nin kuma fulade ba bolo ala talim tumu bolo ala ko qulbatu rum ako urumi gan kaw se keruma fi adina li ard ikaddu kolo yorum min kasru farasima wa hum min ba'di qalbihim sayaqlubuna farashi kelen ko fe kashuma o fana bena she farashi gan kauma fi bid'i sinina san njate udo kono sam munu kata san kononto kajige kata sabala kata kononto kata san sabala kata kononto urumi gan kaw fana bena yele ma farashi gan kawka lillahi al-amru min qablu wa min ba'du aw urumi ka sheli min fulenni nye farashima ko be ala de bolo o nye ko be ala de bolo o kofe ko be ala de tay sani fa ewa urumi gan kaw ka se farashima o ko ye ala de tay urumi gan kaw shelen farashi gan kaw ma ko ye ala de tay o yawma iji odo yafrahu almu'minuna mu'minu fana benni sonja do min urumi gan kaw fana shera farasi gan kawma odo mu'minu fana be ni sonja parce que mu'minu fana ni urumi gan kaw de kasuru kateme farasi gan kawka parce que uliye boli batulay nonu ye kitabe dun kawye mu'minu fana be ni sonja odo bi nasrillahi ni alaka demenye ala ye deme min ka urumi gan kaw kata farasima yansuru man yasau ala be mogo deme mogo min demeli ye ala jia adilolente anka jama ka dogo adilolente anka jama ka cha adilolente kelemina bambolo adilolente kelemina tambolo ala be mogo de deme min demeli ya jia wa huwa al-aziz ala de she masai na ko be min ke mogo shi foi tese ko bali bagatola rahim ala de nemali masay kata aka jomma wadallahi ewa ninye ala ka lahidu de ala lahidu min fule ninye ko rumi gan kaw fana bena she farasi gan kawma waye ala ka lahidu de la yughlifu Allah wadahu ala fana ta ka lahidu wule ala ta ka lahidu wule de o bena kede ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما حدا مدين شامان تودي دو كوني الله يملاهدو من لاتيك كوا بكي تشوكو ما بكو تشوكو دلا مغو شامان تودي دو يعلمون جاهرا من الحياة الدنيا حدا مدين شامان بي كومي كافرون جيان ينمايا جاهرو كنمالا يبودي دو وهم عن الآخرة هم قافلون من لاغرا kadoni te foido ola lagara ko te foido ola uya mafula ka boy buna basa bola ko ya'lamuna jahira min al-hayati ad-dunya wa hum an al-akhirati muqafilun yani al-kuffar buna bas ko kafirun fule yarifuna umurana ad-dunya wa hum fi amri ad-din juhal ako jiya jo chogo kafiru bode do medina ko jahilu de wala lagara ko jahilu de wuye dina kola ute foido dina kola kafiru jiya joli ubode do me minye dina ko jahilu de do dina kola te foido dina kola alo mo minye qur'ana kala hadisa kala o de be dina do
ewa obe dinya fana do fana obe dinya fana do parce que masa minye dinya da kalagara da o ala de ye qur'ana jigin ka dinya ka ko fola ni kalagara ka ko fola ka ciden ci kala duniya dinya kibariya munu na kan kala duniya la ya la duniya la yo fanye lagara ko munu har ni ko dogole ndo na kan kala duniya la ya la duniya la o yo fo mogo de te fen kala ni mogo min ye qur'ana kala ka do ka risa kala ka do na ba fo ko nunun te foy kalama e de te fen kalama parce que ni e kera doni ke bagay chogo be dinya de do dina ko ni mo kala ite chogo sido ola ye jahili e dina kola mi mogo ye dina ko do ale de be dinya do parce que diani lagara bede ka ko be dina kono qur'ana kono diani lagara bede ka ko be ciden karisa sahdon kono dinya dina dombaga ngana munu nye dina famude ulu yere de dinya yere dombaga ulu de be dinya yere do me mogo ye ewa dinya doronde kala ni ma dina kala ima gere dina kala mbaga uma ede te foy kalama Allah jeke munu be jo dina kalambaga wala karamogo ne fu nun don bo jo wala yere wutu jate yere ni mogo kam muso de jigina almami do ma ka ku ewa denkundi ke ube almami do ni mogo mi ni ka furu be siri ni almami do de ma kutuba kala ube mogo mi iba banay fa banani almami do de ma sallaka ina kono na fili munaw be otigla mogo ke komi mogo fu ko parce que mo ka jiyan kala ni e ka ko min dola kelenkera ama ya keneka ebe kono na fili ini ka wori ini ka joyoron ini ka kala jiya kala ibe kono na fili ni dina dombaga doma ye ka kola me munun fana ye qur'ana kala ka famu ka sunna kala ka famu finwo fenyo luka jiya konu ka dina ko do bese ka ke har ni ese mayala ala bukariya ka bo ema donc mo min ba fo ko e war qur'ana kalambaga ube shiren ka risaw kalambaga dina dombaga kon nunun te foy kalama ede te foy kalama parce que ala yere ko jiya doni ka bagaw ma ko kafiruma ako jiya doni kenemala ka jiya doni ubode do akume lagara doni dia doni te foy do ola jahelu de do yorola illa marahim rabbi أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يقول تعالى منبه على تفكر في مخلوقاته دلت على وجوده وانفراده بخلقها على بافو مسمى كرتا لندو نابا حكيل جيكي ko anka miri katasi ale ala ka danfɛnw la ko be na miri la ala ka danfɛnw ni sigira ka miri ala ka danfɛnw dan cogo la o bi kanda ka mun yira la aba yirila ko ala be aba yirila ko ala kelen pew de ye dalike aba yirila fana wa annahu la ilaha khairuhu wala rabba siwahu
aba yirila ko bato fengore shite min ka bato ciani ala kelempewute damma satte ni ala kelempewute ni mo min tasira kamirini ala ka damfewunye woriato faqala lako awalam yatafakkaru fi anfusikum ala ko yala aw mamiri ka tasi ayere ka danjogola yani bihi an-nazr wa tadabbur wa ta'ammul li khalqi Allah al-ashiya la nyine munye kallajilike ka jateminake ka tagsilike ala ka damfewuna yefe mununda min alamil ulwi wa sufuli damfe munun be sanfe ani damfe munun be duguma wama bainahuma min al makhluqat al mutanawwi'at ani damfe munun be sanni duguce damfe munun te noniya kelenye wala ajnas mukhtalifati damfe munun ka kaliteun te kelenye yala aw mamiri ka tasi kanunun laje ka tasi nu yewa fayalamu annaha ma khuliqati suda wala batila akado kon nunu madafu yala mamire ni damfe nununa asamfela mana dugula mani mimbe sanni duguce yaw ala aw man nunu laje ka mire nu ye katasi nu ye kwala man nunu ndafu bal bil haqqi ala yudani chinyade wa annaha muajjalatu ila ajali musamma wa huwa yawm al qiyamah aw ala yuda ka wakati do de kula ka sarti do kula ni sarti min folendo ala bolo minye yawm al qiyamah donye damfe nunu chama danye ode wora to ala ko awlam yatafakkaru fi anfusihim yalu uluma miri kattasu yere dan chogola ba ma khalaqa Allahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq aw alama sanka ba wulon fulada alama duguma ko lon fulada ani mimbe sanni dugu ci alamu dani foye ni cinyate wa ajali musamma ani sarati minni afolendo ala bolo wa inna kathira minan nas alakum mugo chaman be hadama dawna billi ghayri rabbihim lakafirun ube kafirani utigi alakum be nyogonya yede mugo chaman de be ube kafirani alaka kumbe nyogonya balmoni alaka damfe nunu lajete wode yato imamuna safai tumamu ya iran ya afo anyinin ka mumba iran nako alabe akwal baratu tadillu alal bayir akuni etara kungo kononala iye nyame banakuta ye abe munyira ako aba ayira ko nyame dode nanaya wala asar akon senano tadillu alal masir akoni tara yoro la ye senano ye yoromi kungo konona dore tara ye hada maden senano ye obe munyira hada maden dode nanay fo akoyala ni obe nunu ye tamanche ni nyame bo bayiri la ko nyame dode nanay ni hada maden senano mi nyoba ira hada maden do nanaye yala sanka ba wolon fulamin fulaninye duguma kolorun fula min fula nyenye irun fula baju fula yala nunun te tamanche kayira ko ala bewa o bayira ko ala be ahmana buni hanbali tumamu do yale fana nyinka mumbayira na ko ala be akofa min nabe komi kabakurun nugule kabakurun ebe bu min kalama o fa mi akera sefaye akera kono faye ibebo min kalama o fa kabakurula ma datala ibebo min kalama becci sede nyanama be bo akono yala wotayira ko masado de yoke tendo de yoke wa Abu Hanifa ndella ko tafo ya sin achama do nana Abu Hanifa mumba yiranna ko labe aya kumbiri ako kodo be ne bolo fulo mbafe katashi kamiro da ko yemunye ako baton fale de fule bajika mo site baton kono ayere de ba yere faminana ayere be de be bolina yere baji kono ayere de be na bate ba baton jo yorola ka kaminan de sarase ka bo ayere la kata ako Abu Hanifa ma ko be se ka do hakilila chokodi baton ka ka yere mate Abu Hanifa ko ni mashe ka do ka hakilila ko baton be sika kya yere ma baji konote yala be sika do hakilila chokodi
nin baji in fule aji kulu be nyogon goshi goshi sanka bolon fula fule duma kololon fula fule irun fule kungo kono feun fule bagaw fule ne fule e fule yala nunun fana be se ka kenu yere chogoni ni dam masatula ke jolen ko la ilaha illa allah aya doka dala ko alabe balmo hadama de ni e yere dan chogo ni mirela wala dan feun dan chogo ni mirela wala nunu nyetta man sede nu obe ayrela ko alabe kullu shay lahu ayatu tadullu ala annahu wahid wodi atu baytul kala do ko fimu fembe danfe be niyo ilaje ube yota ko laje o yeta man she abeta man she yirila ka fo ko ala de kelenya kelempe ude nununda la fule ko de foya o ko fi ala ko awalamu yashiru fil ard thumma nabahum ala sidqi rusulihi fima ja'u bihi o ko fi ala ya hakili jigi aka cide ka cinya tigiyala uni min nana kabo ala fe bima ayyadahu bihim min al mu'azzijat ala yu ushembentiani mu'azzija munu ye kabako munu ye wadalalati alwadihati ani ala yu demeni delila jele munu ye min ihlaki man kafara bihim mugo munun kafiranu ye na yu halaki wa najati man sadaqahum ani mugo munun ñu cide cinya tigiya ni ala ye ulu kishi wada tala ko awla mu yasiru fil ard ako yala makka kafiru matama dugu kolo kan nu dusukun ni ufari kolo yewa fayanzuru ukallade kayfa kana ahibatu alladhina min qablihim mu'minun temena ulunye ulaban kera chogomi jamakulu temena de ninne ala ye cide uncuma nu ye ne ala ka cide ungalonte ya nyabe halati maka kafiru munun bake ka cide labai ka muhammadu galonte ya la wulu matama dugu koloka nu dusukun nu fare kolo koya mo munun temena wulu ye nu ye cide ungalon ne ala yu ke chogomen wulu matama dugu koloko koyewa kanu asadda minhum quwwata mogo munun temena ulunye ninne ala yu halaki ulu fanga tunka giri kateme maka kafiru ka fanga wasaru li arda uyun no ke dugu kolo la kateme maka kauka wa amaruha uye dugu kolo injo aksara mimma amaruha kateme maka kafiru ka dugu kolo jolika kafiru folo munun temena u fanga ka giri kateme maka kafiru ka fanga ka uyun no to dugu kolo la kateme maka kafiruka uyu dugu kolo jo kateme maka kafiruka wajatuhum rusuluhum bil bayinati ulum mugonunu ukachi de unni delila jele unde nanuma fama kana allah liyajlimahum ni ala yu halaki numa so de la jele nunuma ni ala yu halaki ala mutonyode walakin kanu anfusahum yajlimun me uyere de yu yorokun tonyo nu banna ci de untama وريات ولكو أولم يشيروا في الأرض أي بأفهامهم وأقولهم ونجرهم وسمائهم أقبار المدينة يا لا أولوم التامد وكلك أنوك فاموليوا أنوك حكلون أنوك اللجلي أني مغمونون تمنا أولون يوكا كبار يوميلي يا لما كافر من بجات منا وينظر كاللجلي كيف كان عاقبة الذين من قبلهم مغمون تمنا أولوني أولبان كيرا تشوكمي كانوا أصد منهم قوة أولوب فنغتون كغريكا تمي مكة كافر فنغتا أي كانت الأمم المادية لا نيني موني مانتم منون تمنا جمكل منون تمنا والقرون سالفة أني بيوا مانتم منون تمنا نجمكل منون تمنا أصد منكم أيها المبعوث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أو منون محمد تشيرا أوما manto munun temena awnye jamakulu munun temena awne ufangaka girika teme awtaka wa aksaru amwalan wa aulada unna folo kacha katema kana folo ka udon kacha katema kadonka oma utitum misara ma utun ala yenema mindi kafiru manto temena uma o tanna madi awma kafiru munun temena makka kafiru nye nema min tumbu bolo o tanna madi makka kafiru ma
ومكنوا في الدنيا تمكينا لم تبلغوا إليه أو ألا يما فانتيا دين علوم منتون تمنون ألا يما فانتيا دين علوم دغو كلوكا وما فانتيا من مدي أوما وأمروا فيها آمارا طويلة ولو يشي جندك جياكونو فأمروها أكثر منكم ولو يشي حكم منك جياكونا نو يجيا جولي منك أو ما ونغناك نوه لاجك أي منك ولي يرلا سان كمي كونونتو أني سامبي دورو samba kele ni sambi duru tara ayode ke wedeli doroma wakashi aye minya na maya sana kake chide nyo otala chide nya imbane ko fella seri imbane ko ba yemi nya na maya kata sa otola manton furu tumbe shi hakke mi soro chiden kam manton mo soro chiden kam manto ale ko amaru ummati ma baina 70 wa 60 qallu ma yazuzuha akwa le kam manton shi abe bi woron fulani bi woro ni nyogonche min be temo ka le kam manton lo ka dogo me manton temele un tumbe mo kelen tumbe samba kele balo samba kele niko ulu ye shi jami soro jiya kono aw mo soro uye jiya joli minke uye jiya jokateme awka wastakhalluha aksara min istiqlalikum ulu ye jiya bara nyogonya kateme awtaka وما هاجا كفر نمبكا لما جاتهم رسل بالبينات تمامو كتشيدا ونجد لا جيلا ونانوما وفره بما أوتوا نولو يرني سونجارا نيما من ديرو نوما سي من ديرو ما فنغا من ديرو ما وني سونجارا نو ودو بانا تشيدا ونتاما أخجاهم الله بجنوبهم ألا يؤمنون كجنوبوه وما كان لهم من الله من واقي tumami ala yumina mugoma soro ubolo mimbu tanga kabola bolo wala halata amwaluhum wala auladuhum bainahum wa bain basillah awa ukanna fulunu kadum maseka doni alaka janga katache wala dafawanhum misqala jarrat ukanna fulunu kadum misqala jara hake ukanna fulunu kadum maseko nyona nyone kabuka wama kana allah ليجلمهم فيما أحل بهم من ألم كوتونيو ألا يمين جوكا من العذاب والنكال ألا يجلا جباني نيانجلي من جوكا ألا مو أوتونيو ده ولكن كانوا أنفسهم يجلمون مو يركون ده يرد يرتونيو أي وإنما أوتوا من أنفسهم حيث كذبوا بآيات الله واستهزئوا بها la jaba min yusro ayusro kabon yere fanfela dela tumamu ye alaka ayaw galon tigaya katilun ke ken alaka ayaw ye wama jaka illa bi sababi junubihim salifati wa takjibihim almutaqaddim awa ka kafirani alaka ayaw fanaye kalaka ayaw galon tigaya katilun ke kenu ye mun fana yu ulasuma uka junubu munun temena ubolo anu ye galon tigali munun ke kateme ode yubula fanala ثم كان عاقبة الذين أسوا سوء ولهذا قال نندك وصلقوا ثم كان عاقبة الذين أسوا أكو كفي مغمون يبارا جوكي ولبان كيرا سوء ولبان كيرا لا هلا جوكي ولبان كيرا لا هلا جوكي ولبان كيرا جنغكتا جوكي أنك جابون بآيات الله نو يقالون تغاليك ني علىك آيوية وكانوا بها يستهزئون نو تنبتلون كني علىك آيوية ولبان جوكو يرى تمامو يكو جوكو ولبان فنا جوكو يرى نمبكم ني علىكو ونغلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يامهون آيوية كنا علىكو ني على بود سكون يلما mbunye da unyelema kabociyaka komi ni ciya nanu mashiya folo la wakati min nu luma limana na yede ewa ne alabu sarade hari wakati min nu ya kanu kube limaneta mbu dusukuni nyawu yelema kabociya deka wanajaruhu fi tughyanihim ya mahuna mbu to ukaddan temela nube takasagene ka konute botoko soro ayore kuno ala ko falamma jago ajaqa Allah qulubahum akotuma mu jengena kabo cinyama ne ala fana yu dusukun jenga shakale wada to gati bebune semenu benni fana fo ako hada maden ni cinyan nani ma yoromi atade ako ni ma cinyata cinyan nani ma yoromi mata i yere bonya kabo cinyata lema
akon ni tora ko kala ma farika ala bi e dusukun noro da ki dusukun yelama da ki nyew yelama ete cinya ye tuguni bambanti ala ta foriye yoromi ni ye cinya ye amina kiden ta foraye yoromi ni ye cinya ye amina de me ala ta ba ke ka fo yebe nya ce ka bo akoro kinya finye ka bola kiden ta be fo yebe nya ce ka bo akoro kinya finye ka bola Allah ban beke munye ala bi nye dani dusukun yelama ka bo cinya ma de fo kata esa ite cinya sorokat itaye bo ni nye hada mare cinya nyini na ni nye jogo do de na be cinya nyini na deme odi ato hari ni ba ke ka bahasuke masaila doka doni ke ba ka kitabula ube ba ke ka doni ke ba ulamme allamme ni cinya nyini hakili de wala ala bi deme ibe cinya soro mais ni ebe har kitabu do laje ebe femmin kayere bado katawdo me eba ke don ko ko kitabul laje purun ka yoro do ye min ben sembenti an tayinka ala be nya finye ka bo cinyande ite cinya soro parce que la nyini nyumantila nya hada madem mi hari bahasula don ko bawu lamelila kitabu bahasula ni nganya nyumanta de ni ba fe ka cinyaye nganya nyumanta la bi de me be cinyaye me ni nganya nyumantila ibe kitabu be bahasu ibe doni ke ba nyuman be la me ala be do eni cinya yeli cede ite kanda ite cinya donc hada madel la nyini nyuman ka soro ila wakati be cinya ni la doni ke ba ka kitabu la jede la bahasu la doni ke ba la melila la nyini de ka la nyini nyuman de ka ke ela akacha efe ede be cinya me la nyini nyumate mugo la hari doni ke ba la meli anu ka kitabu korosilini ewa bahasu wote foy na fama abeta nyamandela donc an kan ninja temina wodi ata ko aya wore kono akum mugo ni eye cinya ye doro iye cinyata ala be do fara ka kanda kade ala be do fara ha ikala nya siranya kade mugo ka tele ka sake ka bo katawula ala be kandale ayo deleta muni yoro juma والذين اهتدوا جادهم هدى واتاهم تقواهم مغمنون كندرا لكم مغمنون كندرا ني الا يجيدي كندلا نيو كالا جسرنيا دوما ني نونم به نفسرو فايدا سورو بن وسمنو كتاب الله جل انا كلام ملي اكون ني يتيا يورو ميتيا تادي ني به بحثو فناكا كيني لا ني نيوماي ibe doni ko wala ma akeni la nyini nyumaye mbe cinya nyini de la ne koni ka basu de kataw munum bi nyere bolo foron kum nyere bola o ko fe nka silama manto mbo katawla ne be doni ko wala mede pour nyere ka faida soro folo ki nyere dila pour kataw munum bi nyere la folo nko bu nyere la o ko fe kataw munum be silama manto mbulon ku bo bolo ni mugo be bahasu kenini hakilinae ibe lajeli kenini hakilinae ala be famu do di e makalan sina do di mea kasoro min tara kala de anaka diplomu bato nyogona soro walladina hatadaw jadahum huda wa atahum taqwahum wa nukhallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa najaruhum fi tuqyanihim yamahun falamma jaa jaqa Allahu qulubahum ni ayan nunu fara nyogon kay ka barake no kamiru la putasila abinna fay ka janya man ka Allah garala wa qala ta'ala lako fa in tawallaw awa akonni mugommi eye cinya yi ko dama fa alamu ikado annama yuridu Allah an yusibahum bi badi junubihim awa mugo fana be cinya ye na be bacinya ma ado ko ala ba fe ka tigi ka aka junubu dore kala jamana ka nyangili daka ikan o fana famu de ni mugo fayja tawallaw ni fayin tawallaw ni mugo eye cinyaye ala tay ninde ciden tay ninye doni ke ba yo nyogon soso me cinyaye ninde eyi ko dama ibanama ala ko mugo bo chogola kasoro delila fana ti bolo aka do ne ala yo ala nyini purun kam masiba do de show tigila mugo manaka junubu sababu ولا حاجة ننك تكون سوء منصوبة مفعولة لا مفعولة لأسواء دونك لأساو
ولا حاجة تكون سوى بك منصوبة كاك النصبي مفعولة كاك بارا كتاي لأساو ما نبارا جوينا ويبارا جوم كي ويبارا جوم من كي نفنا يوسر جومنا وقيل بل مانا في ذلك دوكا مانا مني ثم كان عاقبة الذين أسوا سوى أي كانت سوى عاقبتهم دوكو الله ني مني مو منو ني كو جوكو كي ولبان كيرا وكانت سوى عاقبتهم كو جوكو كيرا وكلبان mana folo ye munu nye ko jugu ke nyu sara ko juguina do ko ay munu nye ko jugu ke ulaban kera jugu mai li'annahum kajjabu bi ayati llahi parce que ye alaka ayaw galon tigaya wa kanu biha yastahzi'una utumbetiluge kane alaka ayaw ye fala haja takunu suwa mansubata qabara kana wala suwa imbeke mansuba kake kana inka qabarai niya akala nin chogola الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون يقول تعالى ألكم مسمين قرطالين الله يبدأ الخلق ثم يعيده على ديم مساء na yedam fiun dali damina kuna tijiya kono ale debu da kuray la garafana ay kama huwa qadirun ala budaatihi fa huwa qadir ala iadatihi comme ni ala shera ala beshe ka hadama denda ka damfen da kina tijiya kono chogomi de awa ala beshe ki da ki sagi kuray la garafana abeshe ki da damfen da kana tijiya kono chogomi abe damfen da ka saga chogola la garaw chogo kerena summa ilayhi turjaun wa kofe abebe sagi kata ala dema ay yawmal qiyamati yawmal qiyamah do joli do qiyamah kene ka bebe sagi kata alama fayujaji kull amil bi amalihi ala be barakela kelen kele sarani ka baraketai summa qala ta'ala kofe alakum masamin kortalendo wa yawma taqumu sa'atu ala ko dommin ni qiyama be jo yubulisul mujrimuna wa do tiyali kala bebe jigitiga ala kan nemana qila yai asul mujrimun do ko tiyali kala be jigitiga wa qila yaftadihu al mujrimuna tiyali kala bebe maloya ado ni qiyama kene jora dommi tinyali kela bebe jigitiga la kanemala bebe maloya odo walam yakunu lahum min surakaihim sufahaa awa odo uye munun fara alaka munun bato ka fara alaka ka munun wele ka fara alaka surnyali dombagate soro ulula mimbe ala deluye ay ma safati fihim al alihatu allati kanu yabuduna min dunillah utumbe bato fe munun bato ka fara alaka ka bato fe maseka ala deluye min dunillahi ta'ala wa kafaru bihim ukabatu fehum be kafiranu yawun ufisru waliya yerede qiyamah keneka wa qanuhum ukabatu fehum bu jamfa yerede ahwaja ma kanu ilayhim waqati minnu ka hatagilembe ukabatu fehum demelenu ka sunyal dum waqati do ukabatu fehum be bokoro
وبيبو وكروكو جنفاي قيامة كنكا ويوم تقوم الساعة يوم يتفرغون على قدوم من قيامة كنبي جو ودو أبي فرادي أبي فرق بنيونا وقال قتادة هي والله الفرقة التي لا استماع بعدها قتادة كو أكو قيامة دون فرالي أكو والله ودي فرالي من فرانيون كتا كوفي قيامة دون فرالي من فرانيون كتا كوفي يعني إجا أرفع حاجة إلى إليين وخفد حاجة إلى أسفل السافلين فجاك آخر الأهد بينهما نوye nin korota mumini korotara kata arjanna sanfelala jahannaba den jigina jahannaba don duguma ode ye ewa kolla baya ni ngonche o ye ko banna ni ngonche wala mbalmu jiya kono ya aw ko fara ngonka depuis jiya la ko tiani galon kana fara ngonka ya halal kitab lima talbisuna li haqq bil batil wa taktumuna li haqq wa antum ta'lamun aya wore kuna la ko wala tulbisu li haqq bil batil depuis jiya kono ya ala ko tiani galon kana fara ngonka ukana nyagambi ukana fara ngonka mugo soro la sisa ulu ya yira hakili mimbe ulula ate chidona doni mimbe ulu bolo ate chidon bolo ulu be hinna minke mantona ote chidon bolo ulu be mugo fara ngonka li min chidon tofe ko ambe ko la ilaha illallah ko ambe ka fara ngonka ko be kitafo be kitake hakil na te kelenye mugo kelenye horo e karela ode be jamana en kono ya hari o do bafo ewa ko do be salli ewa salli mu yoro munun kanka gunda wulubu gunda awun ko awun ban nka salli be bange e problème be mi abata ke atambilan katake aya ke jian kono ya mugo bi ka sago de ke jian kono me la garate de ulu ko de beki beni katabolo beni katasira min kadiya fo min kadiya ke o ambe hada made ambe jamana denya anka jewka nan farala nyogon kan ninka la garala ban faray awu de bu fara nyogon kaya kasoro de jiya kuna la maso ka fara nyogon ka wodi ya to ni don wulila ko nin dawatu salafiya yere ban farade ko abe mugo farade دعوة السلفية يفرق بين الحق والباطل والمحق والمبتل دعوة السلفية تيان دوكي دعوة السلفية بتيان نغالون فرق بونيونا دعوة السلفية بتيان تيغي نغالون تيغي فرق بونيونا ويتيان دي دعوة السلفية بودي اوا قرانا يودي قرانا نانا كتيان نغالون دي فرق ودي اتوالا كو قرانا يرمال فرقان Qur'ana nana ka galon ni tiya faraka bo nyogona de ka tiya tigu ni galon tigu faraka bo nyogona awa muhammadu nana ni ode makka ko muhammadu farraga bainan nas bukhari kono ko muhammadu koni nana ka mugo farari na chogo dola ire waydo muhammadu faragu bainan nas ko muhammadu koni faran fanshade do hada madenu nyogonche muhammadu farraga bainan nas ko muhammadu nana ka mugo farade ko makkan kaw folo de yofo tuma me chide ni ninchinya nana faya denkele de denya fa kele de faya denkele denya fa kele ni mugo mi dende limana ni fa ewa muhammadu ye ifa be kafira ka be fara ni fa de limana ni muhammadu dembe kafira ka be fara uko de ma ko muhammadu farraga bainan nas ni muso de limana ni muhammadu chebe kafira ko be fara ni chere limana ni muhammadu muso ma be wali limana na be kafira o be fara muhammadu farraga bainal haqq wal batil muhammadu ma mo fara de muhammadu nana ka ciani ngalonde fara ka bonyo kono awa qur'ana yode ciiden ka dawa kerawo de wa salafu ka dawa bo de ka abe ciani ngalonde fara ka bonyo kono abe galon tigu ni ciani tigu fara ka bonyo kono ni salafu ya dawa mi make wo yete salafu ya dawa la dawa ode yato Muhammad Rahman Jami ko
أقول إذا أريت الرجل يحبه كل الناس أقول نيم مغوي بيبا كانوا ما اختلاف أخائدهم كافرا وكا أغيدا وتكلين وكا تابولو تكلين وكا بطو تكو تكلين أني مغو منون تأغيدا كلين وتبطو تكو كلين وتتابولو كلين مبيبا كانوا فعلم أنه مداهن أقول كادو ko maslaha tigi de do abake kam maslaha de ke mudahinu kore mu yebba manan kan ha mudahinu mulu kela kaciya ni ngalo maslaha ni nogoya ni kela iya do fula de be dina kono te ko kelenye al mudaratu wal mudahana mudaratu o dagara mana mbella halam min nabbi cinya fulede me bi mbe jama minna ube bi mbella halam min ambe chogo mi nin ko nka cinya info abalaw ni a fitina be bonya nka cinya into e bi don bena mbena profiter ka cinya info kasoro fitina ni balo manguli uba fo ni mamudara nin tanu nendo dina la basite ni no macinya toye pewde ma dogo pewde me binya foli toye kodo de kama aciyali be bonya fitina be bonya nka toye bi men ka fere doke fere mi nimbe se kin ka cinya yin fo domi be ba famu fana ka soro fitina mawuli ba fo ma mudarat ba fo de ma al mudaratu basitola odiato Ibrahima Muhammadi ako ewa tawhid karamo ni salafa karamo do della kanu ka jamana la farafinaya aya suruka karamo do be alen nanu ka dugu ina te foila ni tawhid walelite nin karamo salafu karamo nale ako muhadara babulu ye jama faranyunga muhadara atara muhadara indamina ni munye salli chogo ko tawhid karamugo sigile ko le kono na filen to ko ninya nyogona e kana ya ite kuma tawhid ka etara kuma salli chogo de ka doni ke bawo ka ke bude jae salli to yinta mudaratu de pour ka hada made ka hakilu fenke fo anana ni salli jibanna ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad abdur rasul anana joyande sakat tawhid prepare la tigi ako fo ale sigile fo anya yeren kula aya daminu bolo salli chogo de la folo fo anana ewa ni tilala salli jila de ka salli chogo fo ni tilala salli jila ibe seru kuma munun fo de tawhid boyoro fule ka ka bolo ni yoro de la kasinsa ka wala ka prepare la tige fo tawhid tige be fari fo ni nay doni ke baga nyumo ye hakil mangude wodi ato ne ba fo salafu karamugo banunu anko ka tare wonu ka nyanama ya chogo nu ka dawa chogo kala bani nafa bele bade bala ni asalafu ka tabulo kala nafa bele bade bala dawa ke chogo na ni kuma chogo ni feuna donc hada made ambe yoro juma ni ala ko yomale kamado abebe fara wala ni farali be ke qiyama sane an ka fara qiyama depuis jiya kono farali teke minya ala taye ukanyino kata minya chidenta ukanyino kata femminte ala taye femminte chidenta e anko toye mogomi mbo ke anno ka fara kata dama ambandama nabe fara qiyama koni ko min fana ba fara afora nimbe chinyade alay bena fo ko min be mogo fara bena fo chiyanu galende ba fara donc depuis jian kono ya aye fara ya cinya tigu be yero mi ka cinya nyine ka fara ka bo galon tiguma de pijiya kuna ke yade ni ma ke yalla gara abe fara limi fara nyon kata ko fe yatafarraqun famma alladhina amanu wa amilu salihati awa min naw farala mugo munul liman yara wiye bara nyuma ke limanani bara nyuma e jumai limaniya anya fo kadda alala iddu sukun kono isu fe ka kolo ka barake ka swama kadda alala iddu sukun kono sufe wa ika swama sufe ka kolo ka barake qawlu bil lisan wa i'tiqad bil qalbi wal amalu bil jawari
يجد بتات الله ينقص بماشية الله لمن يا حقيقة ينinde مؤمن لمن رن شغل وامل صالحات يبارا نموك بارا نمو فنصرت فلا بالا أن يكون خالصا لله ومتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إكبارا كقلاش عليه أكاسور إكبارا بين سنما نفرا نغنيا كيرا مؤمن كيرا نشغل وربتا يرجما فهم في روضة يهبرون ube arjanna kannago foro kono ani arjanna so kono inni sonjale do ko unnemale qila yani amuna do ko be arjanna so kono unnemale wallahi garani alla yam faralla gara munum be tar janna wulu fulede be kitafo be kitake ala na nyana bolla gara anyana boli fulede ala ko qiyama be farade na farala mugo munun kera mu'minu ye kera baranyuma kela uye ala kelim to batuma foy far alaka uye baranyuma ke akala sira ala abenna ciden ka sunna mawni bidiya mashi alama ulude bar janna kono de mugo min makke nin chogola sa o tayoro donnen do ba donnente min makke mu'mini baranyuma kelai o tayoro ma do sawa parce que so fula dronde be la garaw mu'mini baranyuma kela o tayoro fora mugo munum make mu'mini bara nyuma kelaw bara uma khalasi alay bara uma becciden ka sunna ma abekera bidia de ko e yere ka tabulo kiriyele o betami beta jahannaba ke ninde anyana boliye la gara ni mugo ma cinyata ka tugu ciden ko ka tugu sunna ko kwanka fara nyugon kate ko ala na nyana bolla gara nyana boliye ninde ala kanta ke arjanna aya kelen wa mal ladina kafaru taybu ala yariya fumene wa mal ladina kafaru lakum mu'minun kafiriyara wa kajjabu bi ayatina nuyi alaka ayaw galon tigaya walli ghayla akhirati la gharafanakum bi nyogonya ya galon tigaya fa ulaika fil ajabi muhdarun ulubi hadar yalla jabadi la qiyamah wa jahannama de uluka tayuro jahannama de qiyamah keneka alakan kisala kan tanga nin jiya ñogon nega ni ñogon marasani hakkilna jugu munum be na do mo wala hada madun ka sabale alaman nin qur'ana jigi fu ewo ye pari min da fana nu be tak be na ko ba ke ka qur'ana tafsir ko jugu la ka mo nyagambi o te se ka kewo ko ewa hari wo do be kuma ko nu ulubu ka sallu bange ko abebe qur'ana de kono wala tajhar bi salatika wala tuqafit biha wabtagu bayna zalika sabila ciden yen ninke makade o ya soro fangate islamiyala o kera makade o ya soro fangate islamiyala ninkera odela ani ewa e ka salli fana be bange e ka la sara be bange o ye kelenye atigi be futuru minke saba o be qur'ana kono e nyana e be ka salli fana nani yere be bange nani yere salli fana yere nani bi bolo qur'ana kono e ka salli fana nani min ni ba salli o be qur'ana kono ka salli wakati munum be bolo qur'ana yo prepare la tigiya ala kan kisala kan tanga aw nyana ni mugo tumbe sen nin qur'ana la ube ni mugo sume nin dina la be sawmaya ni mugo de be se kan nin dina nyagambi o be sawmaya yahudanu nasaraw ani mustasirina munu nyu yere ke silama ka soro silamawte nu ye hadisan galon da manyine kado e watti den ka dina kono ka disi de fu do kono alama doni ke bagaw bila kana be to monto ku be bila kerefa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ala de nen qur'ana jigala de be nen qur'ana tanga mo sitte se ka profiter ko be hakrina jugo do nen qur'ana kono ni demi se fitiniti ta boala ka filima ala kan kisala kan tanga subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik سورة الروم آية فلو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم
أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه تنسوي هجريا باكله أني تمناني أني بناني أني وورو شهر ربيع الآخر من هجرة سانكالوناني نا بيسوني وتاني دورونا دي بيسوني مغاني دورونا ميلادي نصاروكا جاتي بافولا أني مغاني ناني سانكالوتانا بيسوني ومغاني شيغناي mbe dawda bu masjid ar-rajaq ambo kono tafsir surah rum wa hiya makkiyah ninye surah rum akat tafsir damena toye sura injigina kachiden to makka sigidela wa ya sura ma hijra ke kata madina. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ni sura amba kalanda minani ala katogon mambe arrahman nema yuru walen tigide alaye rahman ye ala togode ala kamman kutudo arrahim nema lase bagade alaye akajjo mu'minuna yawmal qiyamah. harafu min fule sura kunnate huruful al-munqata'a kuma kera nunun ka suratul baqara daminala. qul baturum urumigan kawu she kera urumigan kawma fi adna al-ard ukadugu kolo yoro min kasuru farasima farashin kaw shera urumigan kawma ko dugu kolo mina urumigan kawula uyumina ula wa hum min ba'di qalbihim me urumigan kaw farashigan kaw kelen ko fe kashe urumigan kawma urumigan kaw fana farashi sheren ko fi umma sayaqlubuna meu ufana bena farshi gan kawu ufana bena she umma ni min fule ninye tawshikala ko ni sababu nuzuli munye faras anu urum ciden tilela jamana bafula min tumbe jinya kono ni fade nyabu ni nyogonche nubu dusuni ko da nyogona waye faras anu urumide faras sisa ulude irani wode faras ye sisa
urumi oye Italy ude Italy do ba fo Rome Italy fanfere ulu de urumia tariku tigu do ko ay Europe bede urumia Farsi oye Iran sisa oye Iran ide nunun de tunye jamana bafulay nu kele tumbunu nyogonche ci dentilela mais furse nunu Farsi ganka nunu ulu ye boli batola ude urume ulu ye nasara ude kitabe dunke de ulu ye tumamu ukelela Farsi ganka usera urume ganka uma makka musiriku ni sonjara parce que Farsi ganka ye boli batola ude comme makka kafiru ye boli batola ye chokomi nu nyogona boli batola ganyara uni sonjara naye o ya soro mu'minu be makka unana mu'minu makka waso ula ko an kan mugo Farsi ganka fule ka she urumi ganka uma parce que urumi ganka fana kafiru de ufula beyede mais urumi ganka fana ni islamu ka suru ka teme Farsi ganka ka parce que ulu kitabe dunka we ulu fana de ni islamu ka suru silamu fana tumba fe urumi ganka fana de ka gagner Farsi ka tuman Farsi de she soruka makka mushrikun na silamu ma ko unisonjera ko wala an kam mo usera akam mo ma Abubakar Siddiq taro o fo cidanye ko mushriku ni kafiru yen nin fo lu yede ciden ko Abubakar ma yifana kata fuye ko dombena urumi ganka o fana be she Farsi ganka ma to fuye ko urumi ganka bena yelema uka Abubakar tara o fo uye Ubay ibn Khalaf ko Abubakar ma ako teke Abubakar ko abekede awa kwanka murahana ke we munye juwe mana do ba fo parier ankake ni urumi ganka ushera Farsi ganka manni hakke ni urumi ganka ushera Farsi ganka manne be ni hakke sara ni Farsi ganka fana de shera urumi ganka ma mayele mu ka iben ni hakke sara Abubakar ko Abubakar ko san saba Ubay ibn Khalaf ko date juma ko san saba urumi ganka bena she Farsi ganka ma Abubakar Siddiq tara fo ci danye ko ale ko urumi ganka bena she Farsi ganka wa san saba kono ci den ko itumba ke sanduru nyogonay kata sangulon fulama ta do faradatika Abubakar Siddiq nana ko anu Ubay ibn Khalaf benna ko ni misara da ko man ni misade me do de ka faradatika mbe do fara worika do be fara worika antu nye wori sarata min fo ka do fara ka do ka faradatika Ubay ibn Khalaf sonna oma do fara la datika do fara la wori fanaka parce que bidi sinina min bena fo ate jigi san saba koro ate teme santan fanama bidi yede san kononto ka jigi ate jigi san saba koro ate teme santan fanama bidi ode jate kera oka Abubakar ye femmin faradati ka Abubakar ta de kera sawabai me abeke wakati ma yasuru ibn Khalaf sara wori min fora aminana ka ce ta bagawma bagawi ba na ti tokomi